Mama wakwaba wafreme Adjoa searching mesrel na wa subscribe to my channel. Nia notification bell no so for more news. Ebusuafo odi Ahenekan a journalist odi ne dwuma e wo Despite Media Peace FM ono and sometimes already a newspaper and I say newspaper review discussion ono and sometimes oye na endro de ensembi etudwa efa eye budgeter enano ura ken ofori ata ye finance minister ede kotudwa e wo Parliament House ene budgeter omu ready no emu nsem de de ye papa nsem bebre wo ho taxes bebre wo ho a his excellency nanado dan kwakufa de NPP amayoko nwa yi afinyawa bebre nso afen so watwetwe sika ode bebo oman no ho bra sika ode ebe support TVET youth na omo pese omo ankasa ye omo adwuma no ene chese budget ne mu ye depa ebusuafo yentie budget no emu nsem kakra na ebusuafo ora ken oforiata everyday budget ni wie no ena eye honorable ato Forson awoye minority leader e wo Parliament House e kan sembi na asema wo kan na ne say budgeter eye ora ken oforiata everyday no eye empty chese ade ba komponim ete say milk awakotowa agba anu anu mewie na watokonko na chine empty ensem bebra ewo budget imu nothing nenu ena owura odi Ahenekan etre se emompa Ghana ha mompa nti esa Ghana fompanifo mu tweyeye suban ya moda na di eye ede na wopase nchimba na ye ba no yesua obi twe camera etna se edimu adapa de amote ebe ma ye reply nemu de mo ye de mu se mu bejai se oman ne yetimi no NDC form ba power ena omun ready budget ena enye NPP for deda NPP for emba power ena omun ready budget ena enye NDC for deda de bia NDC de obeye bia enye de bia de NPP beye bia enye chese NDC e wo power no mo yade na eye kra NPP se enye NPP wo power no mo yade na eye kra NDC for se enye budgeter ora ken oforiata ebe ready and de Ghana ayedi uko edwaso uko market na de ade obia enkasa emfa budget no ho de na amanfo bebre omo expect ne se enka budget na nado his excellency obe increase taxes or de nema begu Ghana fo ye nko ma chese budget na amanfo target pa ora ken oforiata ebe ready wie ne bibia ya jojo no NDC fo se hey ne ha ora ken oforiata ose sorry honorable ato Forson ose budget no empty neno na ora odi Ahenekan mo kire se ne Ghana fo mpanifo mo kire wo Ghana ha ne de mamompa mo nkoso ai mo nkoso pa na ebeboa mo budgeter NPP fo be ready de ndi se empty a fanesa empty nso a Ghana fo ye be kan ebusanfo ye tie nsema odi Ahenekan de etija Okuni daily graphic nso ne kuta me ewa hai na okuni dia ba se ensema edi ayi da bonka tam ni die nie eye dom kuma wo Ghana ma shebe dwafie se na no pen na poso ma anote wanya brand otimi chechiremu ma Ghana 40 ase no sa baba da bonka ta daily graphic odi aba wosu owura ato Forson minority leader dom kuma wo ma shebe dwafie wonu odo ma no na small kanie ozinti ken ofrata pa ba parliament wo be ye den kra asuma ba kanya brofo mnane hwi ni kotrayem hwi ni budget nim adakato kwa wangawe budget statement empty minority omianka party wane ede amanyosem se ye na boso adwuma wo ye jame wo ye radio adwuma jame kra wa usi so ye radio adwuma what is say NDC amanyukuo wa bem emu akoka budget MPP fo aka bibi papa bi afa honda ebi nsi da menti bi da enti panfo esa ba no mu twade ato obia ni wa saa nso da MPP nso nye ebi ni omo mienu nyina no menhu so bi aka ti omo dada ya na se omo fa ete ye nkwala bi tira bia mitimi nwu na ma rahu enti democracy ni amanyosam na yesu afiri abrofu no saa no mo yo mo de na na nyini Ase de aye ase wo time bi ni odi otan ateni se menyi wafa do be bia ni wa ye me fe wo ye papa kra na ese se mi ko jeni pe mo me ka se eye bone
Aden. Enti enka omo hyase esesa saa de ifiri wan keye. Na emboa ma ye hunu no kra bi se saa de nyina no eye sabone yo. Oh, esafo. Enti wo kyerɛ enkwada se hunu kra kasa bi. Ade ne tuntuma ho ati bi kasa ye kokɔ. Efisa wo afan we se enti. Hwɛ ene na MPP wo etiefo. Ye me ne na poso de temu no ye dada. Se de etia de beka. Me hu se MPP aban wo ho. Ama NDC aban ka bibi papa fa budget ho da. Ama NDC amanyoku aka bibi afọ mo ho da. Sanso na NDC nso ho a MPP so nkabi. Enti mu sampanfuo we no esaben na mu twa mu kyese ye nka dokore. So witimi ka say budget statement is empty. Hwinim. Manyofuo bi ye entro. Mu ya de man ye yawo. Enti ye man na omo ba no. Ewuro mu trimu say oh ene ese Ghana no. Se mimi gira benkum na wo gira nifa de a emfa wo ne de wo beye se benya nsunsuanso papa o man ni so se enyo mini wa fa ne de ese me to ho pe ese me kasatia ese me kase enya de pa na yesu bantan tan eni kwanse so yesie won edu kwese de nyina ekwasori edu feda ye comox edu meme de ekwasori ye we entro kese ne yedidi kire nkola no enye suma papa ese sesa ya mama nwasem ne fra ye ni chese asem bi ameka ma me party aba power na ma good ye wa bana ni ma se no meka sa two political parties she munyade mon se sem free sa de no ti se hu obi ya de na eye no kra eye kana odi un se asem ni bi won ma opa to boss na dwene ho kwa akiri se obi nima de bi na obi kire no a enka eye enso ade chia sa nipa na de bekwa kwaje na anokra sam nyama na mekire wo eti wonim se NDC MPP wo so yi oye bibi na eye papa na NDC ni beka so ade we amoye de mo ya ade a ade chia na ono so asa de nipa na kwaje na anohwa ya me ya de okra so okanfo me wo so ya azra nya okra na me ya de na wo kanfo me no ti nipa na asa nanum tene de bi obetope eti de bi obetope so okoka papa ade chia wo de na wo de betwa ne mpoa eno nso ka ho bi ti ebede ne abede ye man esa ne ya sa gofobia sa yakuya nim kakra ne bia chi mi na poso de misro ne se binyame ahuye mobo ye de yanyinyin kakra na nchirima na eba no ye cheche omane da momu na ye de ntro enim papa mu sei eni obi ya de a efa ye nka wan urade huye mobo wate enam se ni na fanti no de obeye bia ni ho a ebe so ne na poso de man ye hu a me da yam hyehye kan yan se and these are leaders women ya candy for minority leader post no nyankwala post wo and event saying minister for finance post no nyankwada post at least ye hu de ya yenka na nhye nkuran de anya no ka say papa de wo ka no kure asema wo ka ye no ka hu de anya nso a wo ka ye say amanyo sem ye ni bi msa enu asem bi esi parliament me bo papa ya ba so e yan show down for no Canada Japan akwa bi kwa cha no temata me cha enu me hu ye ebi wo kra wankasa on fi obi timi tene nsa na oyi nani orange wa snob no kra jese ade ba ko ma me pekene Japan asem ba ko ni o onya o meme nyanya atwom nkere wo akwa bi ni me nya ntoko aboabo o tete social media no didi matem na mo na mso mi social media na me nko hobi na me hia no timi hia na aboabo da me ja hade nye social media we de woni na me ni me hwe wanim na me hwe wanim we nye social media ya kana me nyiwa no kone Japan so man binu no hypocrisy na ye when what babo no gumbe o sha the parliament of visa the house of honorables the okofenese akwajo te me odi Ghana for suban okay generally Ghana for sa na nyina yete o hia nipa no a esono se ne one na tie nso o nipa ni brechi na oni ho a esono se ne o ka no ho asem oyiwa ntia de aye brebe na me hu se na ate de ne o cheme a na ma yi me nsa no yi a odi why ya de utira wo ye show down man no me ni pass na me poor man se mu yeah, to us, Ghanaian Times, the worker time.